болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, уңгу сөздөн кеп салган. Байыртаң экен үчүн күйгөн Эрманастын улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн, жоголбосун уңгубуз. Кан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жанбаган. Ай, Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың. Ассаламу алейкум, биздин Сергек Жаша YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Өрнөк айылында Кирназаров Сейит деген агабыз уулдарына чоң элден бата алуу максатында аламан улак өткөрүп жатат. Ошо аламан улагына келген мыймандар мына бүгүн улагын башталышы. Аксакалдар. Уулдары Нурел, Ажимурат, Исламга ошо элден бата алуу максатында чоң той өткөрүп жатат. Бул Өрнөктүн жаңы айыл экен туугандар. Аркадан киргенде өйдөгө чыкканда чоң айыл экен. Sertlikке barıp otururuz. Ben oturam. Şulaqtın başsalışıga çalam. Gelip açı beresine söylüp. Ya, kanal suyla koyasın. Sözde yok. Ya. Onlardan niye çıkıyorsun? Baya dostum ayakta. Kolay mı? Başlasın sağ olsun. Geçsin yoksun da ya. Şimdi okuma çıktı da geçtin mi bana? Ноаке өз өткөндө дагы өтө кыз чапкан эле. Торкоп. Ушул Өрнөктө эң белгилүү алдыңкы палвандардан окшойсуз го акелерибиз. Ат кана ат аке? Бүгүн дагы бир кызытың аке, Турпокто. Негизи бул Төлөстөн дагы өтө чоң палвандар чыккан да. Биз тааныгандары мына акыркы убактагы жаштар, мына Алиш палван, Максат палван, Бакыт, Батыр дегенде бир эле аттын үстүдөгү эмес, мына кыргыз күрөшүнүн дагы Кыргызстан боюнча чемпиондору именно ушул Төлөстөн чыккан. Өтө күчтүү. Кыргыз күрөштөн дагы өтө күчтүү бул жерде, бул айылдын инсандарычы. Кыргыз күрөштү бардык жерде эле күрөшө бербейт. Кыргыз күрөш, ат тапташ боюнча, мына Ноокат региону боюнча, мына Жалал Абадта урук кубат го, Дакандын уругу, жана башка Суркоён дейт. А бул жерде ушул чоң аттарга көбүрөөк басым жасайт. Жакшы аттарды өтө көп чыгарат именно ушул Төлөс айылы инсандарычы. Мына улага келген. Мына бүгүнкү улага коюлуучу сорундардын жандыктары, эчки жана койлору. Азыр мына баш байгеси, баш байге эмес, бул тай, кайсы балбанга насип кылып турат экен. Кайсы балбанга жана бир жакшы атыны таптаган бир саяпкерге ушул тай насип кылып турат.
Авто унаасы мына Жигули екен, а? Баш байге, а? Мына туғандар баш байгесі. Ушул бүгүнкү улактын баш байгесі. Торпок 70 килограмм екен. Бүгүнкү улактын торпогу мына 70 килограмм. Ушул стандарт эле торпок 65-тен 70-гече өтө жакшы эле болот го. Мынау баш байге туугандар. Бул баш байге бүгүнкү улакка коюлуучу 06 экен. Кайсы балбанга насип кылып турат? Кайсы бир бешенеси жалт эткен бир атка насип кылып турат да эми. Ушул акырда дагы таштаган балбан менен кошуп бир интервью кылып дагы тартабыз мынакей баш байге. Бүгүнкү улактын главный судьясы айткан дегени боло турган ушул киши экен. Мына форманы тааныңар. Бардығы бірдей размер өзі. Сен тартайлы ма қажым бар екен Бүгүнкү улакка келген палвандар мына улакты берип жаткан ушул Сейит агабыз ушул. Мына бүгүнкү улактын главный судьясы Тойчеке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүнкү улак жөнүндө сизге бир эки суроо берели. Улакта жийип, тейит дейби, тейик дейби? Така. Бул бир инсан мээнет кылып, үмүт кылып берип атат. Ошол убакты алал кылып чапканга жакшы да, туурабы? Тейик, жийип, ого кой, буга кой, мындай нерселер болбосун. Туурабы? Сиз жактардан болбойт андай нерселер, Каласа. Каласа. Меймандарам жакшы улак болду деп чабып кетсе жакшы да эми, бардыгы сөз тийбесин элге. Бүткүл бүттеле бизге Сейитке эмес, бул төлөсүн элге сөз тие турган жамандык нерсе болот да бул эми. Туурабы? Каласа колдон келишинче аракет кылабыз эми. Жакшы алып барышка, Бүгүнкү тойдун главный судьялар. Бул өрнөк айылдан да чоң палвандар чыкканбы буга чейин ака? Сиз эми жакшы. Чыккан, буга чейин чыккан өрнөк айылдан биз тааныгандардан эми көп да эми. Илгери Мат палван деген чыккан. Ана Саливадан. Ошо чоң талашылар эми. Ошо кишилер чапкан. Кийин келип жаштардан Гулам палван чыккан. Азыр эми жаштар көйдү. Ошондойлор палвандар көп. Мына Сейиттин бир тууган тагасы болот Гулам палван. Таанысаңар керек бардыңар. Ошо калган палвандар көп. Алиш палван, Максар палван, Өмүр палван дегендер бар. Сиз өзүңүз да улак чабат окшойсуз, а? Жок, мен чапкан, мен кызыгам. Кызыгасызбы? Любитель. Фанат дейт да мындайча айтканда. Фанат. Эми чапсак керек да, бизге дагы ошол маалда кичине поддержка болгондо чапсак керек да, эми билбейм эми биз да. Просто атка кызыгабыз ошол. Эми бала чаканы жакшы поддержка кылсаңыз, Аракет кылабыз. аракет кылсаңыз чыгат. Бул жак да чоң палван деп калдыңыз? Өмүр палван ушул. Өмүр? Өмүр деген палван экен. Өмүр ака, ассаламу алейкум. Ушул өрнөктөнсүзбү сиз дагы? Кеңеш айылынан. Кеңеш айылынан, а? Өмүр акага да бир эки суроодон бери сиз чапкан маалдагы менен азыркынын айырмасы барбы улактардын ака? Айырмасы бар да ананчы. Карып калды уже. Биз жашыбыз өттү. Жок, улактын айырмасы барбы? Сиздер чапкан маалдагы менен. Бар азыр. Сөзгө жок. Торпоктун салмагы ушундай эле болобу же разница бар эле алдыңкы менен? Торпок салмагы ушундай эле болот да. Ушундай эле, 75 кг, 70 кг болот. Сизди эми алдың чапкан окшойсуз, биз тааныбайт экенбиз. Кандай ийгиликтерге жеткенсиз ушул улактын аркасынан? Улактын аркасынан ийгиликке жеттик жакшы эле, эл таанылдык дегендей. Сонда. Рахмат. Мана палван эң жакшы корол. Бул агебиз анча деле сөзгө жок экен. Мына Сейит агабыздан бир эки алайлы. Ассаламу алейкум, Сейит ака. Мына чоң той баштапсыз. Кандай ниеттерде баштадыңыз? Элден бата алайлы деп. Ошол максат. Уулдарыңызга же буга чейин сиз да улак чапкансызбы? Мурун жаштыкта биче чапканбыз.
Bizim tağalar polvon болған. Тағаларыңыз ба? Айлы тойыңыз жақсы өтсін. Ошол елден алған батаңыз түс дейсін анда кылса Сейит аға. Ушул агабыз бүгүнкү улакты берип аткан ушул Сейит агабыз. Мына бүгүнкү улактын себепкерлери ушул балдарга элден чоң бата алуу максатында той уюштурулуп жатыптыр. Атың ким сен? Нурел, э? Булардыкы? Ислам, Ажимурат деген балдар ушулар. 3 уул экен. Алла Таала берип, мына 3 уул берип чоң аламан улак баштаптыр бүгүн Сейит агабыз. Сигарет Сейит агабыздын жакын досу экен ушул. Бүгүнкү улакка өтө катуу даярданып мына. Замир деген агабыз экен. Замир бүгүн тойго даяргерчилик бе? Бул жакта торпокту тигип атат. Мына бүгүн Талант акебиз бүгүнкү улактын мамалак экен, а? Мамалагыны мойнунун өзү тигип атат. Талант ака эми ушундай тайлар, жүгүлдөр кимдерге насип кылат десем, бир. Алла кимге насип кылса ошого кылат да. Ким насип кылса, а? Ушул Төлөстүн өтө чыгаан, жакшы бир улак чабып жүргөн жигиттер экен бул акебиз да. Эме болду, зыман болду. Торпок 70 килограмм экен, таза. Көтөр палван дейт го. Анага. Жатып тур, э? Amin. Bugün Naş ülkemizden toy marakesi okat eken. Meymanlar hoş gelsinler birinciden. Allah Teala bugün bardığın mana şu palvanlarga ommat bergen bolsun. Seyit ikaz mana şu kılgan eksanlarında Allah Teala dergöde kabul kılgan bolsun. Bugünkü mana şu oyunuz Allah Teala sağ salamat tın keçen aman ötüşke Allah Teala barımızga nasip kılgan bolsun. Allah Teala mana şu kılgan eksanlarında bardığını başlarına sayıvanızın kıyamet kayımtağında uru tuğanlarının mana şu sünnette oturgan baldarın tın keçen aman sağ salamat mana şu atamekenge, elige, jerige ata-enesiga kүйген insanlardan bolgan bolsun. Ana şunday baldarımızın hurmatga sıylap Allah Teala bugünkü mana şu bardığımız mana şu bugün mana şu sen mana şu toyunda şöyle nasip kılıp oturat ekenbiz. Omad bergen bolsun. Bardığыңар mana şu at bakkanlarga ham rahmat, mana şu bardığыңар sağ salamat esen aman ötközüp bagla bugün onu. Rahmat. Rahmat. Vallahi. Ketişti mi? Deme. Allah Allah. Esen aman tüç bagla mana şu İnsanlar Allah'ım. Dargoyda kabul kılgan bolsun. Rahmat baldan, rahmat. Так, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, бүгүн биз бир жакшы инсанды жолуктуруп калдык. Азыркы учурда ушул 2-3 жылдан бери Ноокатта көрүнүктүү алып баруучу Кылычбек Айтиев деген агабызды жолуктуруп калдык. Кылыч ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аллах Тааланын менен бүгүн мына биз Төлөс айланагындагы бир Назаров Сейит деген үкабыз уулдарына Нурелге, Ажимуратка, Исламга атап бир жакшы элден акбат алсам деген жакшы ниет менен жыйын өткөрүп аткан экен. Ошол жерге кызматка келип калдык. Келсек Сергектешип Америкада жүрөт. Бүгүн бир жакшы жыйын болот. Аллах Таала насип кылган болсо. Үкабыз бир уулдарына элден акбат алсам деген жакшы ниет менен дасторкон жайып, элдин батасын алып, мына ал жерге палвандарга жыйын өткөрүп берип турат. Насип кылса ошол жыйынды өткөрөбүз. Сейит аганан ушул Кылыч ага. Сизди 2 жылдан бери ушул үнүңүздү угабыз улактарда бир жакшы алып барып атасыз да улактарды чын Ноокат регионуна деле. Бүгүн биз жака бир келипсиз. Аллах Тааланын өкүмү менен эми колдон келишинче элдин кызматында кылып атабыз. Анан кийин арадан бир 15-20 жыл ашыгыраак
Аламан улактын тартиби анча каралбай калган экен да. Ар палван өзү билгенинче тегик салганы тегик салып, жип салганы жип салып, аркан байлаган аркан байлап, жерге түшкөн жерге түшүп, ар нерсе улактар болуп кетти. Кудай насип кылган болсо жогору жакта устаттарыбыз бар, агайларыбыз бар. Колдон келишинче азыр мына Кыргызстандагы болгон эң айрыкча түштүк региондогу болгон Аламан улактын бардыгын тартипке салганга аракет кылып атабыз. Себеби кайсыл жерде тартип болгон болсо ошол жерде өнүгүү болот да. Иншаллах Аллах Тааланын менен улакта акырындык менен барып тартибиге түшүп кетет. Тартибиге түшүп кетет. Анан ушул сизди ушул биз жактан мына региондон дейли, мына Кызылкая, Кадамжай, бул жагы Бүргөндүгече инсандар ушул алып баруучуга улагымды алып барып берсин деген инсандар чыгып калышы мүмкүн да, сизди издеп дегендер болсо бир номериңизди айтып, бир ошондой көрөрмандарыңызга бир Кудай насип кылган болсо кимде ким кандай жакшылык кылган болсун. Ар бир жакшылыктын башында жакшылар болот кашында дейт. Аллах Таала кимге кандай жакшылык насип эткен болгон болсо сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Ар бир тоюңуздарда кызматтабыз. Кандай той болбосун, жакшылык аты болгон болсо ошонун бардыгында кызматтабыз. Иншаллах насип кылган болсо. Номерлерибиз 78 менен 38 28 00. Кылычбек Айтиев деп кайрыласыздар, насип кылган болсо тойлоруңуздарда, улак жыйын тамашаларда кандай жакшылык болсун кызматта болобуз. Биз кызматта болобуз, сиздер затта болосуздар. бул Кылычбек Айтиев агабыздын мага жаккан жагы негизи улактарда өтө жакшы маанилүү алып барат экен. Экинчиси кыргыз тилинде таза алып барат экенсиз да Кылчаке. Азыркы улактарда мен көрүп атам да, эми ошол айылдан эле бирөөдү чыгарып алып бартырып коет. Эми инсандар жанагы балбандар атын ээси ушул жерде бир микрофондо атым чыкса экен деген инсандар азыр көп да. Ал жерде келет да, кел палван деп эле сорунуну берип койгондор көп экен да азырчы. Ал сорунуңду ал деп эле жөнөтө берет. Ал палвандын аты ата албайт, атын ата албайт. Негизги мактоодун бардыгы жалгыз Аллах Таалага гана таандык. Бир гана Аллах Тааланы мактайбыз, пайгамбарыбызга салават саламат айтабыз. Ал эми палвандардын атыны, атасынын атыны, өзүнүн атын айтып койгон болсок, бул жерде эч жаңылыштык болбойт да. Палвандын атасы дагы сүйүнүп калат, палван өзү дагы сүйүнүп калат. Анан кийин атты баккан, таптаган, 12 ай бою өзүнүн баласын да кылып баккан саяпкердин дагы атын атап койбосоңуз, бул жерде атты ошол даражага жеткирип, багып, таптап алып келип палванга мингизип аткан бул саяпкер болот да. 12 ай бою атты багат, таптайт, карайт, алып келип атты палванга мингизип коюп, саяпкер өзү шакта отурат да. Ошон үчүн саяпкердин атын сөз түрдө атайбыз да. Себеби саяпкердин мээнети күчтүү. Палванды иншаллах насип кылган болсо элге атын атап, жаңыртып элге таанытабыз. Жаңыдан чыгып келаткан жаш палвандар бар. Мына карап туруп атасыңар, кечеги жыйдадагы улактарда Абдурахман деген палваныбыз, жаңыдан чыгып келаткан палвандар шуларчы. Насип кылган болсо аттын кашкасында ол кыргызга кызмат кылат деген жакшы палвандардан болот да иншаллах. Болду, ушул агабызды кимде ким улакка алып баруучу кылып чакырам десе кайрыла бересиз. Номерлерини айтып койдук. Кылычбек Айтиев агабыз кызматтасыз, Аллах насип кылган болсо. Болду аке. Улакты баштайбыз. Мына бүгүнкү улакка ноокаттан аттар келиптир. Негизи ноокаттыктар аттын чоңуга көбүрөөк басым жасайт. Чечен ушулбу Руслан чапкан, өткөндө жийдеде Руслан ушу менен 2 сорун салган. Чечен деген ат экен. Чечен ушул экен. Мына кабагын карагыла. Бул аттар Бекмирзе чоккен. Өткөндө ал олойду. алайлык Бекмирза чапканбы? Бул аттар кимдин аттары? Мен аттым. Сиздин атыңыз бу. Атыңыз ким сиздин? Абдулхафиз. Абдулхафиз дегендин аттары экен, ноокаттан келиптир. Бүгүн кимдер чогот аттарды? Отлар денди Бекмирзе келет. Бекмирза келеби алайдагы, мына чечендичи? Чеченде Ашакен билет. Руслан чабабы же? Мына аттар кандай аттар экен? Бриллиант ушулбу? Жана Байбото чапкан эмес буну? Чаба элек, Бүгүн ушул аттарды тартабыз дагы, чоң аттар экен. Жал аке чабабы, Бирок кечегиде Жал аке бир жийдеде ат чапты эле, ошол эмеспи? Болду. Мен бул атты тарттым эле барбы? Ушул атты бүгүн Бекмирза палван чыгат экен, белгилүү чабат экен. Белгилүү алайдан чыккан Бекмирза. Абу Даби деген ноокаттын аты экен, туугандар.
Бұл пародасы қандай екен? Чисти қарабай екен. Бойы 1.70 бар оқшайды, а? Абу Даби деген ат екен. Бір айдачы кәм. Охо. Машалла, ат деген ұшынша әлі болар. Абу Даби деген ат екен. Азыр бізді Аламан Улақта Ноқат регионыда негізі ұшы чоң атқа көбірек басым жасашат елдерчі. Калтактан палуандар келіптір. Қадимки Айдар палуан мен Мұхаммед. Қандай іштер жақсы өке? Аттың кличкасы? Бойсын емес, бұның аты Акула. Акула деген атын меніп келіптір. Бұл елгелерге белгілі болған барондың ұрығыдан. Қадимки Айдар палуан кейінуді. Қадимки Айдар палуан Калтакта жалғыз. Жайлар абайлаңыздар дейді. Ох, Мұхаммед, айда. Акуланы менептір. Ох, акула. Секін, тайып атады, секін. Акула деген аты ұшыл. Калтактан. Мынау өткенде жизеті жалака чапқан черный бриллиант деген аты екен. Кім дегеннің аты дедіңіздер бұны? Сұлтанбек. Сұлтанбек деген қайерден? Белөріктен Сұлтанбек дегендің аты екен. Бойы 1.75 бар оқшайды, а? 1.80 ашық екен. Черный бриллиант деген. Бұл Польша оқшайды, а? Польша, Сласка екен. Негізі жалакадағы өте шындай чоң аттарды бінеді. Чоң аттарға көбірек басым жасайды. Черный бриллиант деген ат екен. Туғандар. Бияқа. Күнгі кісіне жаңылып қалады екен. Азыр жалака чабады екен. Болды әке. Замир бүгін ұшыл Сейттің жақын дос екен. Бүгінгі қызматта ұшыл тойдың башынан аяғынача жүрген балдар екен да. Замир, ассаламу алейкум. Келдің әрі? Қандай болды атемі тойдың башталышы? Досыңа бір жақшы қалу тілектерді айтып. Жақсы бастады енді тойын. Не дейзем, досыңға игіліктен палуанлары ұтып кәсін. Игілік қолайзен досыңға. Бүгін жақшы дуалар қабыл болсын досыңға. Балдарымыздан жақшы инсандардан болсын. Қырғызстанға жараған балдар болсын. Şu dualarыңар түстейсің, а? Бұл арғымақ өзіңдікі? Не деген ат бұл, а? Жөнелі, а? Пока кличкасы жоқ. Анда Замир тойды жақшы өткөргіл, а? Игілік. Şu башыдан аяға тұр берген достар ұшылар. Сейттің жалына салды. Балуандар келіңіздер әмі, бері қаратып атты чүдеңіздер. Келіңіздер, ұлдыйда балуанның жанына тұрған балуандар. Келіңіздер бір ақ батақ дуа менен улақ баштайлы. Bola keçe markazda iki jol alып çıkan, öte kattık çıktı da. Daniyar aka, Tön boyunluk bola ekan. Aldıras aka. Alt esimi. Aldık ele ötünüzler, buna da. Kavlalar bir yaka çıktı. Emin al attı kökten şu karma alaylığından ulak başlaylı. Bundağı bizden bir tuğan. Болдық. Секен, оттардың арасыға кір тоқтатып қойарыңыздаршы. Ішіне дәм алсын ана Абылас қармайыз. Палуан майданнан шыққан. Торпоқты бір тақым чаба тұрған бала. Кличка Қарабатар дейді. Талай кәсіп қойған кличкалар. Келген меймандар, Төлөс айылының жалпы жамааты
Бүгін мынакей Аллах Таала насip қылған болса, чоң майрам, чоң салтанат, чоң жиын башталғаны тұрады. Биринчиден Аллах Таалаға чексиз мақтауларды айталық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салаваттар жана саламдарды айталық. Аллах керек Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінің манисінде келет. Қайсыл жерде бір чогулуш болған болса, қайсыл жерде бір жиын болған болса, ал жерде Аллахтың аты айтылбаса, Пайғамбарға салават айтылбаған болса, ошол жиындын, ошол чогулуштун аяғы келіп өкүнүч арман болот дейт, урматтууларым. Биринчи Аллах Таалага мактоо айтып алалык. Аллах Таала сиз менен бизди жаратты, ушул жерге алып келди, ушунусуна шүгүр кылалы, урматтуу балбандар. Бардыгыңыздардын ден соолугуңуздарды бергениге шүгүр кылыңыздар. Аллах Таала сиздер менен бизге мүмкүнчүлүк берип, мына мынтип аттын үстүндө билеңиз күчтүү болуп, аттын басмайылын тартып, улак тамаша кылып, улак тартканга келгениге шүгүр кылыңыздар. Мына бул күн өзү бир чоң ганимет. Канчалаган мамлекеттерде согуштун доош өчпөгөн мамлекеттер бар. Ал эми сиз менен биздин мамлекетибизге Аллах Тааланын нуру, берекеси төгүлүп, мына мынтип чоң жыйындар, аламан улактар, тойлор болуп аткан мамлекетте жашаганыбызга Аллах Таалага шүгүр кылалы, урматтуу балбандар. Бүгүн мынакей Төөлөс айыл өкмөтүнүн кулуну Пирназаров Сейит укабыз уулдары Нурелге, Ажымуратка, Исламга элден ак бата алсам деген жакшы ниет менен бир-эки күндөн бери үйүндө ак досторкон жайып, элдин батасын алып, мына ал жерге балбандардын бардыгын бириктирип, маңдай тери менен тапканына халал мээнетине сорун алып, алдыңыздарга жыйын өткөрүп, сайып отурат, урматтуу балбандар. Сиздерден бир сураныч, Кудай насip кылган болсо, мына ал Төөлөс айыл аймагына экинчи жолу улак алып барганы келип атабыз. Былтыр Төөлөс коомунун улагын өткөрүп кеттик элек. Аллах Тааланын өкүмү менен быйыл насip кылса мына Сейит укабыздын улагын өткөргөнү келип отурабыз, урматтуу балбандар. Бир аз болсо дагы тартипке түшүп калдык. Кайсыл жерде тартип болгон болсо, ошол жерде өнүгүү болот дейт. Ошондуктан бир аз болсо дагы тартипти сактайлык. Ортодогу калыстарды урматтайлык, сыйлайлык. Той ээлерини урматтайлык, сыйлайлык. Өзүм билемдике кылып эле жалыңа улак түшкөндөн кийин ортодогу калыс айтып атабыз, судья айтып атабыз. Эч ким бизге кулак салбай, аттары бери чабып жүрө бергенди токтотойлук, урматтуу балбандар. Сиздерден сураныч. Той ээси айттыбы бир оз, токтот улакты алып кел дедиби, алып келгенге аракет кылайлык. Кайсыл аттын? Туткан аттын чылбырын берип коюңуздар. Кимдин улак жалында жүргөн болсо токтот дегенде токтотойлук. Тейитти, жипти, жерге түшкөн адамды бардыгын кошуп, аркы бетке алып барып көмүп коюңуздар. Сураныч. Тейит, жип, жерге түшкөн адамды кошуп барып коюңуздар ошол жака. Ошол жерде отура берсин, тейик менен жипти кармап. Мына жерде тейики жок, жиби жок, жерге түшмөй жок. Халал таза билек менен гана улак чапканга аракет кылалы. Мына жерде дамылаларыбызга микрофонду берелик. Дамылаларыбыз бир жакшынакай кылып, Аллах Тааланын өкүмү менен бир дуа кылсын. Анан кийин бүгүнкү аламан улакты баштайбыз. Ортодогу башкы калыс тойчоба. Жанындагы жардамчысы болот. Тамада биз Кылычбек Айтиев насip кылган болсо кызматыңыздарды кылабыз, урматтуу балбандар. Бир аз болсо дагы ынтымак менен, бир ыкылуу менен, жакшылык менен улак чабалык. Келиңиз дамылла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Eң авалы Аллаху Таалага мактоолор, пайгамбарлардын султаны Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллаху Тааланын салаты, саламдары болсун. Мына азыр Кылыч укабыз айтып кетти, өтө туура, маңыздуу, жакшы сөздөрдү айтты. Эң биринчиден кайсы бир жерде чогулуш болгон болсо, кайсы бир жерде эки адам жигип калган болсо, Аллаху Тааланы мактап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды салаватты дүүрүттөр айткан болсо, ошол жерде Аллаху Тааланын сакинаты болот деди. Аллах ыраазы болгон болсун. Мына бүгүнкү ушундай инибиз, азамат инибиз Сейитбек, Алла разы болгон болсун. Мана ошо кылган ыктаңдарыңды Алла өзү кабыл кылган болсун. Мана Пирназаровдун ичинен бир той берип атасың. Алла мына ошо тоюңарды кабыл кылган болсун. Алыскы жууктан мыймандар келип отурат. Мына палуандарыбыз, баардыгыңыздар куш келипсиздер.
Бүгүнкү мына ошо укабыздын ниет кылып баардыгыңыздарды чакырып ушундай улак берип атат экен. Алла Таала өзү кабыл болсун. Mana şu oğul kızların imanlı bolğan bolsun. Mana şu niyet kılgan ekensin, Allah Taala niyetini жеткире берген болsun. Mana şu bardıq bu işlerinden soğuklardan Nazar Ağız'a, bütün mana şu Kimsebay Ağız'a jet durgan bolsun. Bugünkü bardıq kelgen palvonlar, mehmandar hoş geldinizler. Hazır en negizgisi mana şu bir Kur'an ayatlardan tilavat kılıp durup dua kılmadan başlasak ve bu yerde mına adresi dostumuz Daniyar Kavuz Fırağa kelgen bularından sözlerini okup anan oyunumuzlarda başlayacağız. Akıllı çekin. Gelingizler onda kim görürüz? Daniyar Aka. Abdurasıl Aka geliniz. Assalamu alaikum. Uşul Ulak'a gelgen mehmanlar, ulakçılar. Ana men bugün öte tolkunlanıp suyunuşta oturamın. Tükan bugün elge giden dualandı. Baldarının toyunun emesinden baldarga dua kılıp kulaklı taza yakşı kılıp oyundu taza ötkörüңүздөр. Bardığınızlarga iyilik. Daniyar Aka geliniz. Assalamu alaikum. Hurmatlı mına alыс жақында келген палуандар мына биздин Төлөө саймагыбызда өтө жакшы bir жыйын болуп отурат. Мына дамлабыз немелер айтып кеткендей, Сейит Ука ушунча эл келип, ушунча элдин башын бириктирип, ушул улак берип жатасың. Балдарыңдын урматыны, сейини көрүп, балдарыңан Кудай кааласа кийин чоң оюп, ушу эл менен жүргөн жигиттерден болсун. Анан эми көп сөз эмес, мына калыстар да өздері айтып кетер, şu қалыстарды ұғып, ақ қылып, жақшы қылып өткөріп берсеңіздер, сіздерден сұраныш болғандар. Бардық разы болып кетті тұрмақлы, рахмат сіздерге дағымыз. Çok rahmat. Kabula bir tilavatı Kur'an kılsına, anan keyin ortadagi baş kalısqa söz beremiz dağı, kulaqты başlayız nasıl kılsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakellezî biyedihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadirellezî halakal mevte vel hayyate liyebluvekum eyyukum ahsanu amela. Ve huvel azîzul gafûrellezî halakes seb'a semâvâtin tibâqa. ما اضطرى خلق الرحمن من تفاوت فاجع البصر هل ترى من فطور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب الفرق العالم الله Teala maaşı okulgan Kur'an ayetlerden hasıl olan soğukturdu. Dünyada kelişizge sahipçi bolğan Adam Aleyhisselam mamakını özge Cama ötkün paygamberlarga Üstan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Ahli baytige sahabe-i zikramlarga gün çıkıştan gün batışqa çeyki ötüp ketken mümini muslimatlarga Oşoların katarında mına şu alakan jayıp turgan bardıq cemaatımızın ötüp ketken tuğan uruklarga Oşoların katarında fissabillah mana şu Seyit Ukabızın anadandan ümit kılan çoğune çoğutalarga, taynayı taytalarga, Kimsebay avazını arvaqlıqlarga fissabillah bakşanda kıldık. Allahu ve Teala mana şu bugünkü günündü berekeli kılgın. Allahu ve Teala mana şu Seyit Ukabızın nimetilegen maqsad muralarımızı, maqsad muradıga Allah'ım özün getkirgin. Mana şu keliniz menen koşarıp koşa karısın. Hakikaga oturulgan maşuk baldarın omulları, zuntanları sak olup, dinge, evge, jurtqa hizmat kılgan, atenesini urmattagan, qari muratlardan bolsun. Allahu ve Teala maşu bugünkü kelgen konuklarından her bir kadamımızlarga Allahu ve Teala hasenat versin. Bugünkü maşu oyunlarda din tuttu, iyilikli kılıp, maşu jegi güçlülörgü, atı güçlülörgü Allah özün nasip kıvergin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الله أكبر رحمة
Çok rahmat. Ortadagi başkı қалыс десеңіз, тойчаға. Ortadagi başkı қалысындағы bir айта тұрған сөздері бар. Ассалаумағалейкум, алысқа жақындан келген меймандар. Эми мына Сейит укам бардығы жақсылықтарды қалап кетішті. Біз де ошоны қалайбыз. Не дейбиз, азыр мындай кылайлы, бирөөдүн тойуну арам кылбайлы. Тек жип, жерге түш, бұны кылайлы, шону адат кылайлы бардығыбыз. Неден суранычы. Сиз чабып кеттиңиздер. Азыр эми мына Сейит укам мына шу жерге айланып таштайт. Таштаганда о саманды көрдүңүздөр, бардыңыздар. Самандан өткөрүп таштайсыздар. Кайтканда мына самандан өткөрүп таштайсыздар. Мына Сейит алып келип таштаганда мына шу ылдыйгы марага 5000 сом, кайтышы 2000 сом. Çok rahmat. Ат майданыңыздар жаңа Сейит, biraz çapay. Құтты болсын. Ушул ат майданда ардайым ушундай жакшылыктар, чоң жыйындар өтсүн. Бир палвандын чекеси сыйрылбасын, аты мүдүрүлбөсүн. Аллах Тааланын өкүмү менен бүгүн бир тынчтык менен ырыскылуу ынтымактуу улак чаап кеттиңиздер. Аракетиңди кыл палван, аракетти кыл. Биринчи сорун. Ылдый кыбарыраак алып барып самандан таза жерге урансın. 5000 сом сорунуң бар. Кайтып алып келесин, жерге урбай турасың, 2000 сом сорунуң бар. Кайтып алып келгенде ким? Кубанч акаңызга? Кубанч ака, кайтып алып келишинде чабасыз бакан? Же ортурагындабы? Кече шаулак алып келген акабыз Кубаныч ака. Ноокат районунун Кыргыз Ата эл өкмөтүнүн Сейиттин ага инилерине боло турматтуу балвандар, аракетиңиздерди кылыңыздар, аракетти кылыңыз. Балван. Аракетте бол, билеги күчтүү балвандар, аттын басмайлын тарткандар. Саратан жемини бергендер, атты таптап баккан саяпкерлер. Бүгүнкү чоң жыйын аламан улак башталды. Мына Пирназаров Сейит досубуз, жараткан Аллахтын өкүмү менен уулдары Нурел, Ажымурат, Ислам элден акбата алсам деген жакшы ниет менен мына мынтип чоң жыйын өткөрүп турат. Бул жыйынды албетте жашоодо ар дайым сергек болуш керек дегендей девиз менен Сергек Жаша YouTube каналы тартып атат Амир укабыз. Блогерлер бар ортодо, урматтуу балвандар. Жерге түшкөнүздөр уят болуп каласыздар. Бүгүнкү жыйындын ортодогу мамалак 67 килограммдык мамалак. Өтө зор улак. Тейик менен жип салбай турган улак. Нөлөбөй сорунга алып келген Касым палван. Урматтап, сыйлап, жалына салып берген палван. Ош областы, Ноокат району кайсыл жактан Касым палван? Кеңеш айыл өкмөтү, азаматсыз астындагы минген ат. Өзү баккан, өзү таптаган торат менен мынакей Касым палван Кеңеш айыл өкмөтүнөн дуа кыласыз палван. Азамат, ылдыйкы полиядагы ылдыйкы марраны карай турган калыс, мен алдыма келсеңиз рация берейин сизге, ман. Жеткенде жетти деп мага рация менен кабар берип коесуз. Мына мындай анча укаларыбыз, акаларыбыз рацияларды алып берип, улактакка кызмат кылың дешип атат. Sarının üstünde bu tarafa kara. Baskıla çalıyor ve bastırıyor. Bastırıp süylep durup koyuyor. Ket. Başka iş yapmıyor. Barakeldi balvan, barakeldi aldı kameraya karatıvayda. Seyit kim? Maksat mı? Maksat balvan, uşar bol, attın başını koyuver, жалгызdatıp koyuver, attın esi dağı kuvansın. Attın çurkaganını görgen, attın sayapkeri kuvansın. Alankeni 12 ay boyu sayapkeri öz balasınday kılıp attı taptayt, karayt, bağat. Mınamın tüvap gelip palvanın astına mingizip özü şakta oturar. Bolbosa at minip arılap жүрөт. Sayapkerlerge Allah Taala ömürünü.
Эсеп болду. Кимде түштү? Максаттабы? Мақсаттан түштү, мақсаттан. Болду, жогоруга көтөрүлүшүн жакшы карап тура бериң. Алып кел, трибунага алып кел, жерге урбайт. Barakelde, barakelde. Ылдый кымыррек алып барып урган палван. Астын Ноқат району Төлөс айыл өкмөтү Максат палван. Ылдый кымыррек алып барып салым салган палван. Ылдый кымыррадан жогору кымыррек алып келген палван жерге урбай турасыз. Алып келес, мынау жерде той иесинин сыйлуу кадырлуу мейманы. Кече шаулага алып келген Кубанжека өзгө ашыр берес, жалына сал берес. Кубанжека айландырып туруп жерге уруп берес, ылдыйга каратып сорун коебуз. Батчадан сүйлөбөдү. Сүйлөдү, максат деп кетти. Barakelde, barakelde. Ылдый кымыррек алып барып жерге урган палван. Ош областы Ноқат району Төлөс айыл өкмөтү Максат палван. Атты бери каратып деңиз Максат палван. Азаматсыз алып барып жерге таза уруп берген палван. Палвандын астындагы минген атты азыр тааныштырабыз, урматтуу палвандар. Бүгүнкү жыйыныбыздын, бүгүнкү аламан улактын биринчи соруну ылдый кымыррек алып барып урган палван. Ош областы Ноқат району Төлөс айыл өкмөтү Максат палван. Астындагы минген ат Максат. Досым Аптымшығы. Және каяктан? Шүйеде досым. Кеңеш айылдан. Кеңеш айылынан Жаныбек досунун Актумшук деген аты менен мынакей салыма салып олтурат. Максат палван, баракелде, билегиңен күч кетпесин. Кел бир дуа кыл эми. Сейт балдар өмір ұзын болсын. Ата-енесі сыйлаған, динге қызмет қылған жігіттерден болсын. Omne olur. Barakelde, barakelde. Oş областы Ноқат району Төлөс айыл өкмөтү Максат палван. Астындагы минген ат Кеңеш айыл өкмөтүнүн Жаныбек досунун Актумшук деген аты менен мынакей салыма салып олтурат. Азаматсың, баракелде палван. Дагы көрүшкөн булагым менен. Азаматсыз ала, этият кылыңыз. Алейкум ассалам. Дәмлесіздербі? Аллах Таала өмүрүңүздөрдү берекелүү кылсын. Улуу инсандар, сулуу инсандар, аксакалдар, бар болуңуздар. Бир дуа кылыңыздар эми мына жердеги сейит досубуз уулдарына, үй бүлөсүнө. Assalamu alaikum. Bana Seyit Mırza'nın ağına kelgen, uzakta yakından alıştan kelgen, tuğan, nürüftan, çavandan, aksakaldan. Baldarım ben eskilerden söylenip getir, bana Seyit'in tuğlak vermeden teken. Bu Seyit'in oğulları uzun basındır, ısrarıya gidiyorsun. Tapkan bağlı puluna, onun Allah berekasını versin. Allah'dan ümmetine seyit maksatına geçsin. Ulaşak kelgen çavandan ırgaytarım, bunlardan sağlarım. Manaşullah'ın tez zaman bilinmeyen biri sövüşmezsen, biri zaman tarihmezsen, yaxşı bulaq sağ oynap ketkenle ben sırak keten şu baldardan. Rahmat kelgeningizlerge. Amin. Allah ibret etkanыңыздарды жараткан Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Баракелде, баракелде, балван бери каратып айда, трибунага каратып айда, балван. Жерге урма, балван. Трибунаны алдыга алып келесиң. Мына той иесинин жакыныз. Ne дейсиз? Таза көтөрүлдүбү? Beri karatып ayda balvan, attın başını beri vur balvan, polyadan çıkma. Oraya karatı vur, beri karatып ayda, boldu astın tospayla koy, boldu, öttü. Esem, bir kayda tribunaga. Hüseyin Palvan ıntımaktan. Hüseyin Palvan, Kuvançakan calına, mına kişinin calına salı beri. Boldu, calına salı otkanda canındakiler tölke jardandaşkıla. Samandan darcarak turup durgula, Kuvançaka bir aylandırıp geliniz. Anan jerige vuru berez. Barakelde, barakelde.
Beri qarаңыз balvan. Attı başın beri bur. Şöyle. Balvan tanıştırıp koyunuzlar. Azamat. Oş Oblastı Nokat rayonu. Inkıma gayılı. Hasan Palvan. Astındağı mingen atasan. Murzahid ekanın Mongol degen atı menen Kudayga şükür mınakет ıldıy kımarradan jogor kımarraga Hasan Palvan alıp geldi. Orgudan çüdevkan bir dua kılayım uşul jerde. Assalomu alaykum. Çok az meniyetullah Hasan yetkazsin. Amin. Barakeldi. Orgudan Hasan Palvan astındağı mingenet uzak tekenin Mongol degen atı menen mınakет toy esinen sorunun dal. Tacırı. Çülev Kuanıcava. Mula yerge elden aldı da şu yerge taşta verin. Cerge vurun o şerden. Mula öğret. Vurun cerge. Palvanlar harekette ol. Aldığı kımarrega alıp barı cerge taza vurasın biri serik alasın. Kaytı alıp gelişine 2000 som. Harekette ol palvan harekette ol. Kuanıcava. Geliniz bir dua kılınız eve. Keçeye bir şavla alıp gelgen ağabız. O şavla astının Nokat rayonunun Kırgız atayılıp ötüren gelgen ağabız. Kuanıcava. Bir dua kılınız eve şu yerden he. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, chavando'zlar. Ma sevdiğimin ma'rakasına hoş kelibsizlar. Ma niyet qilib baringizlarni boshingizga bilib kirib, bunday cho'ng bir yaxshi jiyinatga o'tadi. Qaytı öyle çalışıyor falan okşat. Kelgan insonlarning sog'lik bo'lsin uka. Shu bola chaqalarning yaxshiliklarini, uy bilan tinchlik, topchilik, mo'lchilik bo'lsin. Daim bize şu 4 yıldan beri aka olup katlaşıp yürüyoruz. Bakalım sana Allah razı olsun. Amin. Ne tilak kısan tilak maksatına da. Allah'a Barakeldi Kuanıcava'nın astındağı mat. Özü bakkan, özü tattagan Kuanıcava. Anvar Akan at. Anvar Akan'ın attı. Anvar Aka özünü attı menen. Palvan harekette ol. Hasan Palvan üşer mi oldu? Kımarra karat faydaysın Palvan. Mikrofonu karapar. Astındağı mingerat kayradan le Mongol menen Hasan'ın canında geduta. Hasan Palvan üşer ol. Takımını taştay kıl Palvan harekette ol. Yolda Kımarraga taza jetkir Palvan. Bir serke alasın. Sorunun bir serke. Kaytı alıp gelişi 2000. Kaytı alıp gelgen balvan cerge vurmay turaz. Cerge taza vur balvan. Ne oldu? Taza cetkir aldı mı? Ağzı çelek düşsün. Esep düz sokuyu kırıp koyun. Barakeldi. Alday kımarrıdan jogor kımarraga alıp gelgen palvan. Oş Oblastı Nokat rayonu. Orgu ayılı Hasan Palvan. Astındağı mingenat. Esep. Jogorga kötörülüşün jakşı karam. Askere tuttu tamam izliyoruz aslında. Gemizes. Barakeldi. Aldığı kımarradan jogor kımarraga geletkan palvan. Oş Oblastı Nokat rayonu. Töle sayılık bütün Nur Palvan'ın jalında geletat. Nur Palvan cerge vurmayız. Boldu Esep. Köde toktot durun Esep. Seyittin dostumdan Zamer'den jalına saldı. Kengir aşırı verdiler. Zamir aylandırıp alıp gelesin de cerge vurmayla. Kim alıp gelir? Var mı biri yok mu?
Barakelde. Olday Kımarra'dan Cekor Kımarra'ya alıp gelgen palvan. Oş oblastı Nokat rayonu Töle sayılı ökbötü. Nur Palvan astınдағы mingen at. Kaçıp ketken at emesen? Bağlan, Ermek, komandir. Mağlandan Ermek Sayapker'den komandir degen atı. Toyota, Ermek komandirden Toyota degen atı. Mına uşitip aytыңыздар. Azamat, gel bir dua kılıp kamen. Assalamu alaikum. Alыс жақында келген туғандар. Hoş келіпсіздер. Сейт ака, ниетлеп қылып той беріп жатырсыз ака. Келген бүт дуалар күш дейсің ака. Мен ішіме күш болыңыз. Жерге түшті. Тойчава, сорында айтып қойыңыз. Пока көтеріліп кетті. 10 минуттық антрак. Сорыны жоқ, чаға бергіздер. 10 минут антрак. Жерде жиын болып келсе, сразу сорын айтып берем. Oldu. Hasan деп біз. Barakelde. Ылдый Кымаррек алып барып ұрған палван. Bir серкеге салым салған палван. Ош областы, Ноқат районы, Орғайылы, Ибиш палван. Жаңылбасаң, тұрды өкесіңер бе? Азамат, астындағы минген ат. Музахит Sayapker'den bayağı Mangol'dan Hazayeni Muzafteker'in Akbörü degen atı menen. Toychava, ne qilamiz? Assalomu alaykum. Aka, niyat qilib bersangiz niyatingizga yetsin. Bolalaringiz ham dinga Hozir ko'tarilib qilgan bolalardan emasmi? Alloh. Ko'tarilib ketsa qo'yib o'tiramiz. 10 minutlik antrak. Atçıdan beri qaratib. Seyit dostuğuzun baldarına, üy bilesine bir dua kılınız. Mınal insanlardağı Allah Taala'nın hükümünen geçen degen yıllar boyu ulaktı tartkan palvanlar. Atı atalgan palvanlar. Bir duanızı beriniz matkasıma başım жерден. Toy esi bir dua kılıp koyunuz. Bir dua verin. Assalamu alaikum hurmatlı meymanlar, palvanlar, ağalar, eniler, büyük günü mına Seyit bir жақшы елден дуалам деп ниет қылып тамаша қылып беріп отырады екен. Şu тамашасы тыныш өссін, жақсы өссін. Алла Таала бірінші елімізге, жерімізге тынчылық, тоқшылық, молшылықты берсін. Hurmatlı palvanlar, бардыңарға игілік қалаймын. Судьяның айтқандай дегенде Улым Сейт, Алла Таала ömrünüz kılsın, baktılı ol, dilek maksatına жетkin. Büyükünü kança kızıl jыл olsunағы ulaşçılar, palvanlar geldi. Oşa dualar, palvanlardan, aksakallar dualar Allah Taala kabul kılan olsun. Büyüğüne bereket payız girsin. Balдар kızların ömürlü olsun, imanlı unsaplı olsun, bilimli olsun. Oşaların жақшылығын görüp жүрgün. Büyüğüne kut kılı versin. Kırgız elimiz tınç bolsun. Allah Taala bardığınızlarga iyilik kalayım. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Ya Erhamer Rahimin. Amin. Allahu ekber. Çok rahmat. Ulan balvonlar ketdi. Ulan balvan. Beri qarat aytadi. Beri qaratib aytаңыздар. Ulaq qaysil жақта жүрет, адамдар qaysil жақта жүрет. Mustaş bolsa to'xtat da gele. Stop. Bo'ldi ulan polvon. Azamatsın, belli. To'xtatdim. Toychava, akang jalingizga salin. Bulamday bo'lgan bo'lsa Oldu. Evet. Ulaqni jildırmay turыңыздар. Hurmatlılar, bilegi güçlüler. Azamat, ulan, şuna attı kameraga. Oş oblastın Noqat rayonu.
Kerengetaş, Jal ayalı, Ulan Balvan, astındağı mingen at ulan. Özü batkan, özü taptagan. Kliçkası Oğmat, Azamat, Barekelde Ulan Balvan, dua kıl. Kaytağız mılal barыңızдарчы, айылдан ақсақалдар ким менен ким муштаж утат, қараңыздарчы. Жетелеп алып келиңиздерчи мына жерге. Assalamualaikum mehmanlar, xush kelibsizlar. Shu aka metlese o'y maqsadiga jetsin. Shu mehmanlar xirsiz o'ynab kelsin. Metlese o'y maqsadiga jetsin. Mo'min. Allohu akbar. Cebinese kılmakla polyadan bardığımızı kuvup çıkar verir. Buna şu İslam'ın alacağı meynet kılgan. Sapar eken, şu denizler. Kana sapar ama. Evet. O vakti başlamaya turumuzlarla. Kelinizlerce balvanlar. Verine kara basınızlarca. Hey! Ulan kim bile kim ulan urşu atkanları. Ceteleğeleş. Sıpka polyadan çıkarıp koyunuzlarca. Çıkar! Polyadan çıkar taşta! Allah.